Yes, kanizere ko mumeze neza. Nshimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe kuri no YouTube channel yacu Game Sport Hub, your home of all European football news. Iyi niyo channel yonyine usanga amakuru yose agezweyo ku mugabane w'Uburayi mu isoko ry'igura n'igurisha, ama ikipe ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibirimo biravugwa mu makuru atandukanye y'imikino. Barakubwira ko ikipe ya Real Madrid yaba yinjiye mu rugamba rusanzwe amakipe nka Arsenal na Manchester United rwo gusinyisha Mateus Fernandes, naho uwitwa Maguire ashobora kuza gusohoka mu ikipe ya Manchester United. Ibyo byose rero ndetse n'ibindi bitandukanye nibyo tugiye kuba turebera hamwe, ariko nyamuneka nkwibutsa ngo nimba utari wakanda subscribe, iki nicyo gisa cyo kugira ngo ukande subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Tudatinze rero katwinjirire kuri no nkuru y'igitangazamakuru Talksport iri kutubwira yuko ekipe ya Brighton and Hove Albion yaba yanze bid ya kabiri ya ekipe ya Tottenham Hotspur ku musore bita Jean Paul Van Hecke. Iyo ni inkuru y'igitangazamakuru Talksport kabisa. Football Insider bakakubwira ngo Maguire could be allowed to leave Manchester United this summer just a month after the England defender signed a new contract. Shatse kuvuga ngo uwitwa Jacob Maguire ashobora kuba yemerewe kuba yakwisokera mu ikipe ya Manchester United, cyase nkuko birimo bitangazwa nyine Manchester United ishobora kuza kumwemerera no kumuha uburenganzira bwo kuba yasohoka, ni nyuma yuko uyu mugabo w'imyaka 33 yarasinye andi masezerano cyangwa se yongera amasezerano mu kwezi gushize. Naho The Sun katubwira ngo ekipe Real Madrid yiteguye kuba yajya mu rugamba rusanzwemo amakipe nka Arsenal, Manchester United, yari yavuzwe no muri ekipe ya Liverpool na Chelsea, gusinyisha uyu munya protugal imyaka 21 wavuye urimo ukina mu ikipe ya West Ham United. Nyuma yuko West Ham imanutse, murabizi neza ko yatangaje yuko iri buze gusiga no mugabo imugurishije mu rwego rwo kugira ngo ibone amafaranga ahagije no kubalansa ibitabo, kuko bumva bifuza kuzahita bazamuka bava mu cyiciro cya kabiri. Akakubwira ngo rero Real Madrid nayo ishobora kuba yatangiye kwingwa kuri zino kipe nyuma yuko witwa Jose Mourinho akomeje kubabwira yuko muri mediane yiwe akenemo umediane ukiri muto ushobora kuzajya umukorera akazi ka box to box. Rero The Sun katubwira yuko ekipe yaba yamaze kugera ku witwa Mateus Fernandes. Inter de Milan iravuga yuko yatangiye gukurikirana hafi mu mediator w'ikipe ya Liverpool bamwita Curtis Jones, umusore w'imyaka 25. Rero nkuko byanatangajwe na perezida wa Inter de Milan avuga ati kabisa nta kimwaro kirimo kuba turi gukurikirana umusore nka Curtis, kubera ko ni umusore mwiza kandi ni umukinnyi mwiza mu by'ukuri. Uwitwa Chiesa murabizi ko mu minsi itambutse yari yabivuze avuga ati sinzi neza nimba agiye kujya muri Inter cyangwa Semira, ariko Curtis Jones amaze iminsi ambaza ubuzima bwo mu Butaliyani, cyane cyane ambaza ngo umujyi wa Milan bya uko bimeze no kuhaba. Rero iyo bita Gazzetta dello Sport, ikinyamakuru cyo mu Butaliyani cyaje kuba gikonfaminga iyo nkuru. Mu gihe barakubwira ngo uwitwa Cody Gakpo ashobora kuba yatangiye gutekereza uburyo yaza gusohoka muri ino ekipe ya Liverpool, cyase ashobora kuba yatangiye kureba ahandi yaza kwerekeza. Ni nyuma yuko ngo amakuru igitangazamakuru Team Talk irimo itubwira nuko ngo no musore wo mu Holandi ashobora kuba atishimiye uburyo ekipe ya Liverpool irimo biddinga ku witwa Yan Diomande nk'abasazi, avuga ati eske gute umukinnyi umwe bashobora kumwirukaho gutya kandi natwe duhari bwo. Kabona yuko gishobora kuza ko ari igisobanuro cyuko umwanya wiwe cyase umwanya yarafite mu ekipe ya Liverpool utangiye kugabanuka cyase utakina hari. Bakakubwira ngo ekipe ya Bayern Munich bitangajwe na directeur sportif waho yamaze kuba itangaza yuko itazigera igurisha witwa Michel Olise kuri miliyoni 150. Murabizi ko witwa Perez yari yavuze yuko ari ufite miliyoni 150 zo kuza kugura umukinnyi w'imbere ushobora kuba mediator cyangwa umuwinga. Icyo gihe nibwo ikinyamakuru bita ni Marisa ni Football Insider, igitangazamakuru cyaje kitakitubwira yuko ngo uwo mukinnyi yavugaga nubwo yari yamugize ngari Michel Olise. Rero nibwo directeur sportif yasavuga ati kabone nubwo bazigira 200 ntago twagurisha Olise. Ibyo rero ukaba byongeye gutangazwa n'ikinyamakuru Bild cyo mu Budage kitubwira yuko ekipe ya
Bayern Munich yamaze kwivuga yuko itazagurisha ilise amafaranga ayariyo yose batanga. Ni mu gihe Gazeta dello Sport iri kutubwira yuko ekipe ya Tottenham Hotspur n'umunyezamu wayo Guillermo Vicario y'imyaka 29 bashobora kuza gutandukana cyangwa se bashobora kuza gucana uwaka. Ni nyuma yuko ekipe ya Juventus d'Italie yaba yamaze gusa nk'ifata mu mwanzuro cyangwa se irimo ikomeza kugenda ibisunika ibishyiramo imbaraga kugira ngo irebe ko yasubiza uno mugabo mu rugo. Ekipe ya Coventry yamaze kuba itanga bid ya miliyoni 20, niyo mafaranga yayo menshi iri buze kwiguza umukinnyi. Coventry City murayizi ku musore bita Carl Lushoff w'imyaka 24 n'umunyezamu. Ni inkuru irimo itangazwa na The Sky Blue nyuma yuko bakabifuza kuba batwara championship. Ni mu gihe kandi barimo babanza no kumusaba nk'inizanyo bamuvana muri ekipe ya Brighton and Hove Albion. Bakakubwira ngo ekipe ya Barcelona noneho yatangiye gutekereza cyase yongeye gushyiramo imbaraga kuri uno musore munya Protugal Bernardo Silva ngirebe ko yaza kubimubika hari akampunu. Ni inkuru irimo itangazwa na niyo bita Marisa, musore imyaka 31, bakaba bifuza ko yajya hariya. Ni mu gihe andi makuru yatangiye kuzamuka ku munsi w'ejo ari kutubwira yuko ekipe ya Arsenal ya nyuma yuko irimo ibono witwa Morgan Rogers dili yiri bisa nk'igenda igorana mu kuntu yari yaje kuba yongeraho witwa Morgan Gibbs White wa Nottingham Forest w'imyaka 26 mu bakinnyi ishobora kuza gukoresha kuko byamaze gufata umwanzuro cyangwa se bamaze kubishyiraho umucyo yuko Arsenal igomba kuza kubisinyisha nimero 10, ariko nanone bifitemo ubushobozi bwo kuba yakina ku ruhande. Ikinyamakuru The Sun rero kiri kutubwira yuko ekipe ya Paris Saint-Germain nayo yaba yamaze kwinjira muri no deal yo gutwara Morgan Gibbs White. Bisa nkaho ekipe ya Arsenal ahantu hose irimo iragenda ihura n'inzitizi abantu bagenda bayizitira kabisa, haraza gukora izina n'amafaranga menshi. So kambashimire cyane mwebwe mwese twabanye muri no video, babwire ngo nimba utari wakanda subscribe nyamuneka nicyo gihe kiza cyo gukanda subscribe kugira ngo tujye tuguma tubana umunsi ku wundi. Wibuke kurakinga ino video ude n'igitekerezo cyawe muri comment ubundi dusubire mu kanya. Ciao ciao.